Navršilo se 5 godina od početka izbijanja pandemije koronavirusa, koja je u mnogome promijenila naše živote. Podsjetnik na to vrijeme u gradu na Savi je fotoizložba Orašje u lockdownu. Na fonu njegovanja kulture sjećanja, centar nastoji obilježiti godišnjice lokalnih događaja koji su ostavili trag na svakodnevni život građana i podsjetiti ih na ta vremena. Ovom izložbom, kroz 30-ak fotografija s popratnim tekstovima, prisjetili su se proljeća 2020. godine. To je hronološki prikaz početka koronavirusa u našem gradu, gdje su motivi prazne ulice i način života koji je bio osutan u tim momente. Znači, nije bilo svakodnevnog načina života koji se mogu da zabilježiti. Tih dana sam ja odlučio da uz svoj fotoaparat izađem na ulice i pokušam da što više zabilježim tih detalja i motiva. U stvari je to jedna mješavina, dinamična mješavina tekstualnih podataka i fotografija koje dobivaju svoj puni značaj tek kad se stave u kontekst sa tekstom. Dakle, kad objasnite da je to prostor koji je fotografiran u vrijeme dok u njemu nije bilo ljudi. Ovaj pasionirani fotograf, poznat po svojem rancu i fotoaparatu, već 30 godina bilježi zanimljive događaje i objavljuje ih na društvenim mrežama pod sloganom "Šetam, fotkam, sanjam". Vrijeme koronavirusa bilo mu je posebno izazovno. Nisam navikao na takve događaje da se to dešava. Morao sam da biram neke motive i onda to je bilo oskudno. Znači, moralo se da se pogleda neke stvari. Bilo je nedozvoljeno da budete prisutni nekim mjestima. Tu škole nisu radile, nisam mogao imati nekih puno događaja, tako da je bilo jako nezgodno fotografisati i dočarati te momente. Ovo je Šadićeva prva samostalna autorska izložba, a bilo da je riječ o dokumentiranim ili fotografijama građana, ljudi, značajnih društvenih i kulturnih događaja i manifestacija izazivaju veliko zanimanje javnosti, od učenika do starije populacije. Profili su razni, kod nas postoji interes za tu našu prošlost, za događaje koji su se zbili ovdje i općenito za taj naš kraj. Ljudi su u potrazi za provjerenim informacijama iz naše prošlosti i prošlosti ovoga kraja. Svaku izložbu Centra za kulturu Orašje prati i katalog kao trajni podsjetnik na događaje koji su ostavili pečat u vremenu. Za njegov i dizajn izložbe zaslužan je Siniša Zlatarević, a u gradskoj knjižnici u Orašju postavljena je do 4. travnja.